bidasubirwaho Kivu y'Amajyaruguru yose ma 23 irayirekura irayivamo bitewe n'uburyo ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zikomeje kongera ingufu mu bikorwa bya gisirikare. FARDC yarakaye yariye karungu, abasirikare b'abakomando bagose bazengurutse ma 23 ku buryo izi nyeshyamba zabuze aho zica, zabuze aho zihungira. Muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari y'Amasisi hari guturuka amakuru mashya, hari guturuka amakuru y'intambara. FARDC yahinduye imiterere y'urugamba, ibintu byahinduye isura ku buryo bukomeye cyane. Imirambo yongeye kugaragara. Ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abafatanyije ntabwo bafite gusubira inyuma, ntabwo bafite gucika intege. Kivu y'Amajyepfo inkundura yabaye inkundura, imirwano mishya irimo iravuza ubuhuha. Ibice byo mu Minembwe, Karingi, Bidegu, Gakenke, ahangaha tugiye kureba uburyo ingabo z'igisirikare cya Kongo zajengereje MLDP twirwaneho n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Birumvikana, ariko si ibyo gusa, hari amakuru yamaze kumenyekana ku musirikare wa 23 waje gukomereka ku buryo bukomeye cyane nyuma y'ibitero bidasanzwe byaje kubibasira. Maze iminsi mbabwira ngo ingabo z'igisirikare cya leta FARDC, izi ngabo bita bahibu bamaze kwinjira ku rugamba mu bice bitandukanye. Abangaba baje gukorera ishyano abarwanyi ba 23. Ntabwo turi busoze tutababwiye ibiri gutangazwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane ku birebana n'umutekano w'aka karere hagati y'u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kugira icyo bitangaza ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gutangaza ikintu gikomeye cyane gikomeje kugarukaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku kuvana ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Izi ngabo zagezeyo zite? Amerika yatangaje iki kintu kubera iki? Benshi bakomeje kwibaza bati koko izi ngabo zaba zaragiyeho ryarese zizavayo, ariko byose tugiye kugenda tubigarukaho. Niyo mpamvu rero tugira ngo umuntu wese ubanye natwe bwa mbere abashe kumenya, abashe gusobanukirwa ukuri kose n'impinduka zibikomeje kubera muri igihugu cya Kongo. Ariko mbere na mbere ndashimira abakunzi bacu ndetse n'inshuti zacu zidahwema kutwereka ko ziri kumwe natwe. Abantu badukurikira bari mu gihugu cya Kongo bose, muri Kivu y'Amajyaruguru, abari muri Kivu y'Amajyepfo, inshuti zacu zikomeje kuduhamagara rwose kavuga ziti rwose bwana munyamakuru ibintu byifashe gutya. Abo bantu rwose turabashimiye cyane. N'abari dukurikira bari mu bindi bihugu nko muri Tanzania, u Burundi, Uganda, Kenya, Mozambique, Central Africa, Sudan, South Africa. Abantu badukurikira bari muri Nigeria, abantu bari muri Ethiopia, Canada, i Burayi, Amerika ndetse no muri Aziya. Mwese rero mbanje kubifuriza ibihe byiza. Tugarutse mu mwanya makuru yacu, ariko tuzigiye kuko ubu twamaze kugera ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, aho turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ni 2026. Ariko tukaba tuzanye amakuru arebana n'ikintu bita umuriro. Mwabantu mu muriro watse, uwo muriro watse ubu none no kuzimya ni ingorane zikomeye cyane. Ubwo niba rwa mbere wanye natwe ukaba wifuza kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi kurushaho, kanda kuri subscribe, ubundi mukande no kuri like. Bandi mu liking, bandi rwose ni mu liking, munatwandikiye muri comment, mutanga ibitekerezo, washyiraho udutima twinshi, watubwira ahantu herereye. Byose ni tubira byiza kandi bikatwereka ko muri kumwe natwe, ntago biduca intege, ahubwo biratumotiva, bitwongerera ingufu. Iyo tubona abakunzi bacu rwose baturi hafi bakomeje kugenda batwiyereka cyangwa se batwigaragariza. Rero ntabwo turi butinde bitewe n'amakuru dufite menshi cyane arebana n'impinduka
mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko cyane cyane turahera ku ngabo z'igisirikare cya leta. FARDC yongeye gukora icyo bita kubombarida, yongeye kurasa ibirindiro bya M23 ibigira umuyonga. Noneho ntabwo ari muri Kivu Amajyaruguru gusa, ubu ni muri Kivu Amajyaruguru, zone ya Rubaya, zone ya Nyabyondo, zone ya Bukombo. Ubu nuvuga ngo Kivu y'Amajyaruguru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Warikare. Ahangaha abantu bitegure cyangwa se bitege icyo bita inkundura. Ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC nabo bafatanyije, barimo ingabo z'amahanga, kuko hariya hari ingabo z'ibihugu bitandukanye, ariko zaje kuri ubu ngubu ziri gukora icyo twakita kureba ku bikorwa by'umutungo kamere gusa. M23 iri kubabazwa kukigira abantu benshi batari kubyumvaho cyangwa se batari kwiyumvisha, kuko ingabo z'igisirikare cya leta hariya, noneho ibi bice byo muri Rubaya, akise Rubaya, FARDC irimo irahabombarida ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare benshi ba M23 bamaze guhunga. None tuza kugira muri Kivu Amajyepfo nibwo uza kumenya ngo ibi bice byo muri Karingi, ibi bice byo muri Bidegu, ibi bice bitandukanye byo muri Kivu Amajyepfo, nyuma yo gutanga umuburo cyangwa se kuburira aba MLDP twirwaneho na M23 bikozwe n'ingabo za leta, cyane ko ari ingabo zabikoze zakoresheje drone zizenguruka ziburira buri muntu wese ufite intwaro urwanya leta. Guhera ku munsi w'ejo nibwo havuzwe ibitero bibiri, ibitero karundura, ibitero karabutaka. Nubwo imibare y'abapfuye itigeze ishyirwa ku karubanda cyangwa se ngo ishyirwe ku mugaragaro, binagoye cyane ko izi nyeshyamba zishobora kuza ngo zivuge ngo hapfuye abantu mu barunga na gutya na gutya. Indege z'intambara zirimo ziribasira abarwanyi ba M23 nabo bakorana ku kigero cyo hejuru. Ubu nababwiye ngo Kinshasa ibyo ikora byose ikora M23, ibikora ivuga ko itari kubikura abanyekongo. Buri burakari bwose Kinshasa ikoresha irasa M23, yaba bakoresha indege z'intambara, yaba bakoresha ibitero bisanzwe byo ku butaka, ntabwo babikora bavuga ngo turimo turarwana n'abandi banyekongo. Reka da, ibi babikora bavuga bati turimo turakubita inyeshyamba za M23 ariko zigizwe n'ingabo z'u Rwanda. Nivuga ngo uburakari bwose leta ya Kongo Kinshasa ikoresha muri no ntambara, intwaro zose yifashisha na operasiyo zose bakora, bazikora bavuga ko bari kurwanya cyangwa bari guhangana n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu ntabwo Kinshasa igira ubwoba kuvuga ngo tugiye kurasa mu gace runaka, kuko baravuga bati umwanzi ni haherereye. Ikindi abantu benshi badakomeje gukurikira rero, M23 yagiye igaragaza kenshi cyane ko mu bikorwa bari gukora bigamije kugira neza abaturage cyangwa se kubakiza, ndetse bavuga ko bagomba gukura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bakabirika burundu. Iki ni ikintu cyongereye uburakari, imbaraga, ingufu zishyirwa mu gisirikare cya leta. Noneho n'abanyamahanga cyangwa se abanyaburayi bakomeje gushyigikira leta ya Kinshasa ku mugaragaro. Buriya ibihugu nk'Ubufaransa n'ubu bimaze iminsi bivuga ko biri gushinzwa gukorana na nyeshyamba za M23, ariko ibihugu nk'Ubufaransa, Ububiligi, Leta Zunze za Amerika ndetse n'ibindi bihugu ni ibihugu byakunze kugaragaza cyane ko biri nyuma ya leta ya Kinshasa. Ariko impamvu nta yindi, M23 mu bicirimo nta burenganzira ifite. Ibi iri gukora ni icyo twakwita gushimuta cyangwa se kwiba. Ubwo nuvuga ngo gukorana na M23 cyangwa kuvugana nabo, nuvuga ngo mu bice mugenzura cyangwa se murimo imitungo kamere mwibye cyangwa se mwavanyemo muzayitugurisha. Iyo niyo icyo twakwita wenda support cyangwa se ubuterankunga bwa M23, ariko nabwo ku bihugu bikomeye bikeneye umutungo uri mu bice nyeshyamba zirimo. Ku munsi w'ejo nibwo amakuru yaje gusakara cyane cyane nyuma y'ibyatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwa M23 bavuga bati
referendum Kisekedi akomeje gushaka izatuma tuzamura ibendera. Nuvanga izi nyeshyamba zirimo ziratangaza mbere ibyo ziri gutegura gukora, bituma noneho leta ya Kongo yongera iki ingufu. Nk'ubu ngubu mu minsi yashize inyeshyamba zikozeho, zagize gutya ziravuga ziti tugomba gutera ibirindo by'ingabo za leta, tugasenya ibikoresho bitugabwaho ariko hifashishijwe ikirere. Baragenda barasaka Isangani, mu nyuma yo kurasa radari, noneho byatumye leta ya Kongo nibwo yabashije kureba irahumuka, ifata ibikoresho by'ikoranabuhanga byose bizengurutsa muri Masisi, ibikubita muri Rucuru, ibajyana muri Rubero, muri za Warikari, Kivu y'Amajyepfo, hose baragenda bashyiramo ibi bikoresho by'ikoranabuhanga. Bivuze ngo mu bice 23 irimo nkuko maze iminsi mbibabwira, baragenzura ibice byo ku butaka gusa, ariko ikirere hejuru ntabwo ari icyabo kuko bakomeje kubakurikirana. Buriya no ngo Kinshasa iyo ishatse igaba ibitero uko ishatse, yaba ijoro yaba manywa. Ntabwo abarwanyi bafite ubushobozi bwo guhangara cyangwa se guhangana n'igisirikare cya Kongo bitewe n'ibikoresho Kinshasa ifite. Abantu benshi bakomeje kwibaza ku ifatwa ry'intwari z'inyeshyamba zakoresheje cyane cyane muri teritwari ya Masisi, yego ahabanje gufatwa ibice, noneho hagafatwa n'intwari z'inyeshyamba zakoreshaga. Buriya Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa bya gisirikare, niyo mpamvu mu minsi yashize uyu mutwe nawo wagerageje kujya gutera cyangwa se kugaba ibitero by'amagambo kuri Wazalendo. Ubundi hariya tekinike ku mpande zose bakoresha uburyo bw'ibitangazamakuru, bagakoresha uburyo bw'intambara giye imbura n'amasasu, ariko nanone abarwanyi ba 23 bakunze kugaragaza ibyababayeho nk'ibitabyiba, ngo izi nyeshyamba zigaragaza ibyabaye kuri nyuma 23 nk'ibyabaye ku basivili bitigeze byira ku basirikare. Arimo abantu babwiraga ngo ntago Kinshasa yagurutse indege ngiye kurasa agace karimo basivili gusa, yanze bikunze ari impamvu bajya kwarasa kuko bazi ko hari umwanzi. Kandi natangiye mbabwira ngo uburakari ingabo za leta ya Kinshasa zikoresha mu kurwanya 23 baba bumva ko ari kurwanya ingabo z'u Rwanda. Kinshasa yabashije guhaguruka ikoresha uburyo ki bwa diplomate, baragenda bereka isi yose, bagaragariza isi yose uburyo abarwanyi ba 23 bari kurwana hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu, atari abanyekongo. Baragenda barabigaragaza rwose, uravuga bati buriya mubona mabo 23 ntabwo igizwe n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ntabwo igizwe n'abanyekongo, ahubwo n'ingabo z'u Rwanda zinjira ku butaka bwa Kongo. Ari nayo mpamvu mu minsi yashize na n'ubu ngubu kandi biracyakomeje ibitero by'izi ndege z'intambara birimo birarasa ubutaruhuka, ntabwo biri guhwema, barimo barategura, barimo bararasa mu buryo bukomeye cyane. Niyo ngo ugutaka kwizi nyeshyamba rero noneho nimo gutera imbaraga ingabo z'igisirikare cya leta. Niyo ngo abarwanyi batataka byose ni hahandi ikintu bita isasu riravuga, ikintu bita imbunda ziraraswa. Noneho rero guhera mu gitondo cya kare hari amakuru yaje kumenyekana, aho rwose inshuti zacu zagiye zitugaza ziti rwose bwana munyamakuru, aya makuru muze kuyatangaza. Ubu ni ukuvuga ngo abakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo baremeza ko impinduka ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zakoze muri iyi minsi, izi mpinduka zikomeje gutanga umusaruro ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko tugaruka ku rubanza rw'abasirikare bakomeye cyangwa se bakuru, ni urubanza rukorerwamo abasirikare barimo General Christian Chiwewe Songwesa ndetse na General Numbi, John Numbi. Kuri ubu ngubu mu gitondo cya kare kuri tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, FARDC ikomeje guhindura isura nshya y'urugamba pe. Ibi ngibi rwose abantu benshi bakomeje kubikurikirana, ariko FARDC ikomeje gukora icyo bita impinduka ku rugamba. Ubushize narababwiye ngo kuba ingabo z'igisirikare cya leta bano bakomando b'abahibu
binjiye mu bice byo muri Nyangezi, binjira mu bice byo muri Katana. Ubwo bari bavuye mu bice byo muri za Kabare na za Karehe bakoze icyo bita operation. Baraza bagira muri Bibogobogo, baciye mu gihugu cy'u Burundi, bagira muri Bibogobogo. Nyuma y'ikizi nyeshyamba zari zivuye muri Sange n'ibice byo muri Ruvungi. Ubu ngubu tuvugana Minembwe amarira n'agahinda bikomeje guturika. Minembwe nyuma yo kuburira abarwanyi ba MLDP turwaneho icyo bita drone, nizo noneho ziri kurasa ubu nuvuga ngo nawe utarabuka. Kandi bababwiye ngo ibyo leta ya Kongo Kinshasa iri gukora mu kuburira cyangwa se gutanga umuburo bizatuma habaho ingaruka zikomeye cyane z'intambara. Abantu batireka ubu nibo batangiye kubibona, kuko niba itsinda ry'abahibu ryarinjiye ndetse ribura gato kugira ngo ryinjire muri centre ya Minembwe, bivuze ngo ubwo twirwaneho MLDP na AFC M23, abangaba byanze bikunze bagomba kumva imirindi bagahunga. Badahunze rero ni ugusuka icyo bita umuriro, ni ukuraswa ku buryo no guhumeka bitari bubashe kubaho. Kuko ingabo z'igisirikare cya Kongo no mu burakari bafite, ingabo za M23 uburakari zifite, abo bose noneho bagiye gukora icyo bita gukubitana. Hano abarundi bamaze kwinjira mu mirwano neza 100%, bahamaze igihe. Bivuze ngo bafite ibirindo byabo cyangwa se defense zabo. Ntabwo ari abarundi gusa rero, izi ngabo z'igisirikare cya Kongo FARDC ubu noneho Kisekedi yavuguriye igisirikare niba asa nkaho ari gutangira ibikorwa bya gisirikare, nyuma yo gutangaza yuko ingabo yasanze ku buyobozi cyangwa se ingabo yasanze zamubeshye. Yari amaze kwemeza ko agomba gutsimbura burundu izi nyeshyamba akazirukana ku butaka bwa Kongo zikagenda. Ariko aza gusanga mu gisirikare ngo harimo ibikorwa bigiye bitandukanye, ubugambanyi, ubugizi bwa nabi, kutita ku kazi. Ubu none barubaka igisirikare. Aba basirikare bose bari korezwa ku rugamba nabahawe imyitozo na Leta Zunze za Amerika nkuko yabemereye kubakira igisirikare gikomeye. Kandi ntabwo winjira mu gisirikare hari utangira abasura 3 yisumbuye. Ibi bitandukanye na 23 ijya gushaka abantu binjira mu gisirikare rimwe na rimwe bakanabura. Yego ubu nuvuga ngo motivation iri gutuma intambara kurushaho gukara muri no minsi. Nibyizi nyeshyamba zageze zicara ziratekereza zisanga Leta ya Kongo Kinshasa abasirikare babo bahembwa umushahara neza, bahembwa amafaranga make, iki nayo ntazire ku gihe. Imwe n'imwe abayobozi babo bakayira gute bakayirira. Uyu mutwe rero abenshi bakomeje kuvuga bati wenda abayobozi babanje kwiyubakira ibikorwa byabo, cyane ko mu bice nyeshyamba zirimo harimo ubukire bwinshi. Ariko barabanje bavuga bateka tubanze tube abagwiza tunga, kuko amakuru mfite nuko n'igipolisi n'igisirikare cya 23 kidahembwaga. Aba ntago bahembwaga imishahara na amafaranga babonaga. Ariko bagerageje kuvuga ngo niba igisirikare cya leta gitanga intitsa n'ikize, none cyangiza nabwo rimwe na rimwe aya mafaranga ntabagereho, twebwe nituramuka dufasha abaturage tukabatraininga tukabahereza imishahara bazatwumva, tuzabaha akazi bazabyumva. Izi nyeshyamba zitazitegura operation nahita nka operation yo gutangira guhemba bamwe mu bagize inzego z'umutekano zaki za M23. Kuko niba abayobozi ba societe civile bahembwa, abacunga umutekano kuki badahembwa? Amafaranga ajya hehe? Kandi ibice byose byo muri Rubaya nayo hose hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Imisoro abaturage batanga n'ubu bijujute bavuga ngo dusora imisoro myinshi mu buryo twebwe tutegeze tubaho mu buzima. Iyi misoro ijya hehe? Ariko izi nyeshyamba ntabwo zabibaza cyangwa se abaturage bahariya. Akenshi nagiye mbabwira yuko buriya ikintu kizakubwira ko 23 n'abaturage batayemera 100% benshi nuko uzabona
abaturage barira ko izi nyeshyamba zabasize cyangwa se zavuye mu bice bari barimo, n'abari kwishima yuko aba barwanyi bagiye. Uruhande runini cyane rukomeje kugaragaza ko gutakaza ibice kw'izi nyeshyamba bifite icyo bivuze, ndetse binagarura icyizere ku bandi baturage bavuga bati uko byagenda kose ingabo za leta zagaruka kujya gute kudutabara. Ko mu bice izi nyeshyamba zirimo amategeko ya Kinshasa ntago bayagenderaho, nta nubwo binabareba. Imisoro yose basakuma kiva amajyepfo na kiva amajyaruguru, ini ibice byinshi cyane. Wenda abantu batumva bandaga imisoro ngo bagira ngo wenda n'amafaranga makeya. Reka da, imisoro abaturage batanga, abacuruzi, ibikorwa by'ubucukuzi bwo mu y'agaciro cyangwa se mu y'agaciro zinyeshyamba zisahura, kuko urumva nyine n'inyeshyamba zirasahura, ntabwo bavangura umutungo wabo. No mu bice inyeshyamba zirimo ntabwo bano barwanyi bafite uburenganzira, kuko nta kuntu bari kuba bafite uburenganzira. Noneho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agatanga akise ya rubaya mu maboko y'abanyaburayi cyangwa se y'abanyamerika, bazi neza ko izi nyeshyamba zifite ubwo bushobozi. Ahubwo ni ukuvuga ngo 2023 gutangaza ibyo kuzamura ibendera, ibi bintu bishobora kuba bifitanye isano n'amakuru amaze iminsi avuga ko Ubufaransa rwose bwaba bukomeje gutera inkunga ndetse bukanashyigikira gahunda ihari iyi balkanization. Muri se izi nyeshyamba zategura gukora balkanization zidafite abantu babari inyuma, byo ntabwo byakunda. Cyo no gutangaza ngo nibigenda gutya tuzazamura ibendera, nabyo bifite inkomoko, baba bafite amakuru hariya. Urumva ngo izi nyeshyamba ntabwo zishaka ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, zishaka kumuhirika. Ubwo no ngo umuntu wese wagerageza kurwanya Perezida Tshisekedi yashyigikirwa ndetse agahabwa n'imbaraga nyinshi cyane n'aba barwanyi ba M23. Nuvuga ngo nabo barabizi buriya ko nyaki barabizi neza rwose ko banzwe. None amakuru avuga yuko drone z'intambara zikomeje kuzenguruka ibice byinshi byo muri Kivu amajyepfo, ibice byo muri Kivu amajyaruguru. Nuvuga ngo kuri ubu ngubu ikintu bita intambara, urugamba, imirwano, ibi byafashe indi ntera pe. Ibi byafashe indi ntera ku kigero cyo hejuru. Ibi byafashe indi ntera ku kigero cyo hejuru. Ibi rero birasa neza cyane n'ibikomeje kubera hariya, bivuga ko abajenerali babiri bakomeye cyane mu ngabo za leta ya Kongo Kinshasa baje gutabwa muri yombi, bari muri gereza. Ubu bakomeje kujya gute kuburanishwa. Ariko nanone ibi bibaye mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana cyane n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho amakuru yizewe cyane muri aturuka muri Peroruwara yongera kuvugisha benshi nyuma yo gutangaza ubutumwa bukomeye cyane bugeneye bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za leta. Mu butumwa rero ngo bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga, uwo bita ngo ni Peroruwara, ubu yavuze ko hari abajenerali benshi ba FARDC ngo bakomeje ngo gukurwa mu myanya yabo cyangwa se ngo bakajya gute bagatabwa muri yombi. Umwe rero ngo nyuma y'undi avuga ko biriya bigaragaza ikibazo gikomeye cyane cy'imiyoborere no kutizerana. Ibi kandi bikomeje kugaragara ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo. Uwitwa Ruwala uyu ngo yavuze ko ngo bamwe mu basirikare bakuru bahoze ari inkingi za mwamba z'igisirikare cya Kongo, aba ngo basigaye bafatwa ngo nk'abakekwaho ibyaha cyangwa se abagambanyi. Ubutegetsi bwose bwa Tshisekedi buri mu bibazo. Ariko ahangaha nawe ntabwo ari guhwema rwose, komeje icyo bita ibikorwa bitandukanye by'intambara
akomeje ibikorwa bitandukanye by'intambara rwose. Murumva yuko rero bitoroshye. No kuburanisha bano bajenerali nabyo ubwabyo byateje ikibazo. Habanje kuba guhindura itegeko nshinga kugira ngo, cyangwa se hari byagombye guhindurwa kugira ngo babashe kuburanishwa. Ubundi nguyu Generali Chiwewe Christian Chiwewe Songwesa ni umwe mu basirikare bakomeye cyane. M23 yagiye ihura nabo bakayikanda, ariko nayo ikabakanda. Icyitwa intambara n'urugamba rukomeye, ibisasu biremere cyane M23 iri kugenda icakira, iri kugenda nyine izi nyeshyamba zikomeje kugenda zitakaza muri Kivu Amajyaruguru. Ubundi guhera ku munsi w'ejo nibwo ishyano ryongeye gucika umurizo, kuko muri Kivu Amajyaruguru hari uwo bita Guverineri Bahati Musaga Elasto. Uyu yagaragaje ko rwose ngo ari abifuza gufata agace ka Rubaya. Aba ngo bakomeje intambara rwose, ngo nta musaruro barageraho. Anashimangira kandi ko biriya bikorwa byose bigaragaza iki? Bigaragaza icyo bita iterambere ya M23. Uyu mutwe wanze kuva ku izimu rwose. Reka mbabwize ukuri, izi nyeshyamba zararahiye, ziravuga ziti twebwe tuzarwana iyi ntambara kugeza igihe tuyitsindiye. Mu kuvuga ukuri, ntabwo M23 n'umunsi n'umwe yari yigera igaragaza yuko rwose itazigera n'umunsi n'umwe ihagarika intambara. Noneho ibiganiro izi mpande zombi zikunze kujyamo buri gihe usanga ari ibiganiro ariko bidatanga umusaruro, kuko M23 yo ubwayo yagiye igaragaza kenshi ko mu byo yifuza gukora harimo no gukura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi burundu. Ibi byose rero Tshisekedi yagiye akabigaragaza, ahita ahabwa uburenganzira bwo gukoresha intwaro cyangwa se indege zose yifuza gukoresha. Ngo icyitwa intambara cyangwa se urugamba kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, iyi ntwaro zose yaba afite hariya, aravuga ati nge nzazikurayo, ngewe nzazimanura nzizane ku rugamba, ubone mahanga ari n'umwanzi mbone nkubone. Indege zose M23 hari ikoresha zose bazishinza ko ari ingabo z'u Rwanda zizitanga. Niyo mpamvu Amerika yumvisha ibyo Kinshasa yagiye ivuga kenshi. Hariya Kinshasa ifite rwose abavugizi, ikagira abakurikirana buri gihe ibibera muri iki gihugu cyangwa se muri aka karere. Noneho banarushaho kugenda bagaragariza isi yose impamvu y'iyi ntambara. Ubundi muri iyi minsi ishize hari amakuru yari amaze kwemezwa ko ibibazo by'u Rwanda na Kongo bitagomba kuba bihari. Ubundi amakuru avuga ko bigomba kuba byaramaze kurangira, byarakemutse. Ariko M23 yikavuga ko itazigera isubira inyuma, kuko Amerika ni kenshi yababwiye bano barwanyi guhagarika ibikorwa by'intambara bakava mu ntambara cyangwa se bakava ku rugamba. Ariko izi nyeshyamba zo zikomeza kugaragaza yuko mu byo zateguye gukora urugamba barureba imbere yabo kandi babona n'intsinzi. Kinshasa nayo ikavuga ngo ntago tuzemera ko igihugu cyacu gicikamo kabiri, tuzarwana n'umwanzi wacu kugeza igihe atsinzwe kandi agatsindwa burundu. Murumva rero uko byagenda kose, izi mpande zombi nubwo zikomeje guhangana, ariko buri ruhande rukomeza kugaragaza ko ari rwo rw'ingenzi kandi rufite impamvu rurwana. Imyigaragambyo yarabaye muri Amerika, imyigaragambyo yarabaye mu Bufaransa, yarabaye muri Canada. Abanyekongo cyane cyane abanyamurenge bakoma karuru baratabaza, ariko ntabwo byize byagarika intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ntabwo Perezida Tshisekedi na guverinoma yiwe bigeze babona ko iyi ntambara bakwiye kuyicogoza bakayihorera. Reka da, igihe cyose bakomeje kugaragaza ko gukomeza guhatana no kurwana ari byo bizazana intsinzi.
kuko nuvuga ngo Kinshasa yo igaragaza yuko itaterwa ngo iceceke ngo yihangane. Baravuga bati twebwe ni gute duterwa n'umwanzi tukabigaragariza isi yose, none ngo niturangiza ngo duhagarike ibikorwa by'iki by'intambara. Ibi rero bakavuga bati ntabwo byakunda, ntabwo rwose byakunda. Ariko nanone amakuru nyewe mfite namaze kwihebwa rwose, umuntu yamaze kunyohereza aravuga yuko ubu noneho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC noneho ngo cyariye Karungu cyafashe umwanzuro n'ingamba cyangwa abantu mwe ikintu bita intambara, ibitero karundura. Ubu ni uvuga ngo abantu babyitege. Ushire nababwiye ngo muri Kivu Amajyepfo no muri Kivu Amajyaruguru hagiye kuba ico bita intambara ikomeye cyane, abantu bakagira ngo ni amakuru gusa. Ariko urebye itsinda ry'abasirikare b'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, abangabo b'abahibu bamaze kwinjira neza muri axe z'urugamba, bagatangiza ibikorwa bya gisirikare, bakavuga bati twebwe nta kindi kintu cyutuzanye ni ugukuraho, ni ugusenya umwanzi akaburaho yerekeza cyangwa se akabura ubuhungiro. Ibi ngibi ni ukuri. Ingabo za leta zamaze kugota, zamaze kuzenguruka, nuvuga ngo zamaze gusa naho zitegura kwisubiza ibice byose abarwanyi barimo, yaba Kivu Amajyaruguru yaba Kivu Amajyepfo. Ibi kubera mu Minembwe n'agahoma munwa. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati niki kigiye gukurikira noneho nyuma y'ikizinyeshyamba zivuye hehe, nyuma y'uko zivuye muri biriya bice aho bagiye basiga. Kandi Kinshasa navuga ngo uko basize biriya bice ni nako n'ibindi bagomba kubisika, kuko Kinshasa ntabwo yemere ko bana barwanyi babisize kubera ku bushake. Bavuga ati twarabakubise, twarabanesheje, mubura ubuhungiro, muribwiriza murahava. Ubwo rero bavuga bati n'ubundi muhagarare hamwe, n'ubundi wagukubise ntago azakureka. Iyi ni intambara ikomeye cyane ikomeje guca ibintu. Reka mbashimire, ahasiga amakuru yacu rwose nakagaruka.